Mazu e be e le ngwana wa Tau wa go tlhoka mathata. O be a rata go tshela-tshela maswikeng. Eupša ka metlha o be a tshela ntle le go lebelela fase. Ka nako ye nngwe o ile a tshela ntle le go lebelela fase gomme o ile a wela mmetleng. O ile a kwa botlhoko. Ka nako ye nngwe o ile a tshela ntle le go lebelela fase gomme o ile a wela motšhitšhing wa dinotshi. Dinotshi di ile da se thabe. Nakong ye nngwe o ile a tshela ntle le go lebelela fase gomme o ile a nyaka go wela ka leweng. Seo se be se le kotsi kudu. Ga se a ka ithuta diphošong tša gagwe. Seo e be e le bothata. Ka letšatši le lengwe Mazu o ile a tshela ntle le go lebelela fase gomme o ile a wela santeng ya go bobomela. Seo se a tšhoša. O ile a leka go phologa eupša gwa se kgonege. O be a kgagetšwe. Ka nako eo Silas e le go hlware e bohlale e ile ya tšwelela ka morago ga maswika gomme ya seba-seba ya re, ke a bona gore o ka gare ga mathata Mazu. Thuše hle, gwa rialo Mazu. Alla ge a be a dutše a subelela fase. Nka go thuša, gwa rialo Silas a miemela ka bofora. Eupša ka letšatši le lengwe le wena o tlo swanela ke go ntirela selo se sengwe. Mazu o ile a tika-tika go dumela. O be a tseba gore Silas e be e le hlware ya pelo e mpe. Eupša o be a sena kgetho. Go lokile, gwa rialo Mazu. Silas o ile a tata mmele wa Mazu gomme o ile a montšha mo santeng ka go nane. Ke moka Silas o ile a penyeletša Mazu gomme o ile a mo lebelela ka leitlho la go tšhoša. O seke wa lebala Mazu, gwa rialo Silas a seba-seba. Wa nkolota. Mazu o ile a hema ka go lokologa ge Silas a tloga mo a gagaba. Mazu o ile a lemoga gore go seko go mmaketše mathata le gore a kolote Silas. Go tloga letšatšing leo Mazu o ile a thoma go lebelela fase pele a tshela. O ile a ithuta thuto ya bohlokwa letšatšing leo ya gore ge re dira diphošo re swanetše go emanyana gomme re nagane ka ditlamorago pele re tšwela pele ka bophelo. Seo se ka phološa maphelo a rena. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com